Ban kong sa kanay mo dragon rat malak gelat plenty ban yung ini pedulang punne. Di nakaliang sa di director yung ka film Raidi, di producer yung film Raidi, Michael Pemruk artist yung film Raidi, Arman Gisiar belum aktor yung ka film Raidi, itu di kalian star Susyam belum ini belum juga hampau naki aktor yung ka film kasi gitu ni. Dengan kalian tu ni pedulang mentah kabay day bat ka tim Raidi, ba mentang ila satang ka tarik na po video bang dia untuk ni no iran ka film Raidi po video. Dengan terpati di papa ini dengan video basubha banwan ailang kajing kesan kejongki yang dengan film Raidi onda kalabi apa video cinema. Ke nagalen jongaru kubohau iba. Iba dai lu director to film Raidi dengan part itu saya barfai baju support baju ini film kasih per but onda dengan film Raidi dan kita film padang ni mentaro ke film tingkai 20 film bansami ada kata film tingkai ini skema maka film Raidi tuan hadir so film tingkai dan ini skema film A yang jika saya ke Bapura ingin atlet per akan kita jelas kata ni memang ni bakal macam tanam kudu akan kita rekrisi kata ni lagi yang halak hijau kijat kuno bagi yang halak hijau kijat dapat usaha mungkin kasih ini berkesian dua pahiway abang kasih ini man ay man sim para kasih ngimday tan man ay man sim yakiway pat atu ladang ay man sim tumber ay man sim yakiway pat film hindi ber tani ki jirway ko pinta maker tanlo lara kan long masuk men sekali tapi ay man sim ham tak ni jirway ko kasih jogi bari hak nama ka jung toy am ta yi kino aflem ki jung toy kede lang e dilu ki ba lengba kini ka aflem pilaro wanyo ki kam ki jam paper industri pasami yang film dengan ai play lu yang ini producer di madu jangan sifat madu direktur jangan ini pengro de kiba beni yang film pan beni yang film kami ke masuk beni yang film bahwa di hak tresitam kuntahi kumpang terang dikuahi baga jingurlong karon ngabangha so video job dan akhirnya sama ai publis pun yang segi ting shop bagi madu simpan itu mengenai part-part tadi madu di badai lu kita la om reaction i nong aflim pala senior di pala kamhe na dungi di legend na ong kupreng na tu dia pasine na tu nong we ta nong para kasing kita kasih ke mama badai badu di para ya cekwai kana pe na kita na kita ko ko nagalim janga como penshop agan ka film Raidi tanga ai kublay ai director badai Lignis Disher untuk producer de konsep lang pendop dari ko aktor jangai de Arman Disher dengan singotunan banyak Thailand lagi ila dia bikin film Raidi ni abstang kata tarik mo banyak mi apa di cinema lagi community banyak tarik ke bem nang banyak mi ke film hantai dan pembangi joker party ni jo PJ di film kasih dengan ni program ni kublai syukur lebih ya ka film kasih jongi kunjo ya film mekalia baro ai gawai jika dai ko mangajong ngai ko blai sai pi film jingkersan jong pi ngimla ban man punya je gini film jongi langi la rubani kersan gino ya badon la kajong kasap ini bani kersan lang kata kare bakordor aga jingim jongi season kerpa di pi onda la yang tarik in sepen tikna ya tarik lan kan bumi apa video cinema tang katahi kublai sibon siejan Kublai syukur ni baru di pajah mah, baju support yang anak post support, ayah support film kasih. Kena ketika pementang wan sih anak lain jangan tip mah, benar film Raidi kecum ni kalau upline video cinema hall, saat stang tertarik bikin ai, bertentip napo video cinema. Yes, kami adalah apa yang kepala kecum ni. Penuan menkersan ay musimang ni kumapucu kersan ni kuwi film si ya ki music video lane ya kuwi gino ba ni kumti aktor aktris jeng ki kasih film bara ba ni film non support lang ay lang kuman ketika yang long lang ki bre ba Yaisha bat ni kumapila Yaisha na Porsche support ha kana kumti ba mantangi film Raidi sai ino ba kerman skamru ba nek film Raidi kan long ba tan itanan EP kan ai mesim EP bat kan long film ka ba sungo hun shisha ra pet ki kan film Raidi ngat nga ong pa katan marbale hakat ka jing
kat hakajing tip jonga bakajing pet jonga naman ngiladet ya pe kumne kum taiman ban tuanduri ke film kat balai tengi skam makane kajing kare film rabi kan yai bai arente kan penhoni biru andak hiwan pe la pisu dak besar bin gun jerut hang ta bin sasong kane kate goi film kasi ke ba itanan ye shwaban poi shakta kathang pan ashaban poi kata kemti pan kare haba khadu kare kajing sakhi ke jongpi ka nga kerpat di paro berkenan lang apa bisnis mahal ni abstang ketarik kita la bandai apa nak abtabar ni scam saya kerja di batangnya pressure Kisah sisin nga kerpat di paiba Bapin subha banai ka jiksan na kamta ka ni ka film raibi ka jongi kunjuri ke pat ki pra film kasi bat unda pia i ka ni ka video banga ajikran nanta subha ban share lang shapalo superlok jong pik na bakiwer kentip ti katarik in saap unda layo na video di undang ilayo ka tarik in supply ka teaser ka trailer bat kunjuru ya ka theme song jong de ka film raibi te subha yai up ya ka por unda la play bat ya ni paiba baniwan ko video cinema na ka benta bat sakhi ne film raibi ti bong raibi ngangai suthu hi ba ka de jing jar pateng te ka jing jar pateng ka don bun jai la banong jar pateng haka kamai ka ji ka jing jar pateng kido ki song kha song ban ne ka jing jar pateng haka benta kabala banau no kum ka jing stom spa na kiba lalong no kiba le kibawan hadin rei haka ne ka film raibi sawan ganjan pe ki ka ka story jong ka de ka raibi kalong but hakano ka dur balasna na mata jong kene hoit na tip ba kumbriu kade shibun ba kijing duna andre ya kijing duna ya peli prathasi mar ngamla belong bandiang be tik patik andre nga terpat la ka jing suo jonga shimet nga snai ni ka pun ombang abot maksala ni ngape ka jing jono re jongo de kade kade jing mut jing perkhat ka jonga shimet ba yo le se ka tungkhu ya no ne kolong yin subha map na khanda theu ka ta kalong yin sam de kade ka jing perkhat ka jonga but ingai scam ba lengba ka jing kersan ka jong pi sisin ka si ni salong kita ki jak benru ki bangin kiu ka kam up film lengba ka jing kersan ka jong pi ki pa ba kudai shibon